Zbog nemilih događaja koji su zadesili Srbiju i proglašenje trodnevne žalosti, ova sportska manifestacija počela je minutom ćutanja u znak poštovanja prema žrtvama iz osnovne škole Vladislav Ribnikar i Mladenovca. Za državni kup iz karate kluba Caribrod prošle nedelje u Raškoj plasirali su se Angel Ivanov, koji je nastupio u kategoriji juniora 2008. godište, apsolutni nivo, i Matej Andonov u kategoriji kadeta 2009. godište, klasa C. O utiscima sa turnira govori trener Goran Krstić. Utisci su očeni, bez obzira što smo putovali dugo i što je ovako Beočin u odnosu na naš Dimitrov, da kažemo skoro na drugom kraju zemlje, to nam nije smetalo da izađemo i da se vrhunski predstavimo u Kataru. Ono što je meni smetalo, najgore što su sudije forsirale takmičare, slobodno mogu da kažem, iz regiona Vojvodine i Beograda. Angel je u juniorskoj konkurenciji radio sa takmičarom iz Pandišta, bio je daleko bolji od njega. Ajde bar da su dali 2-1, svi su dali pobedu drugom takmičaru. Matej je u kaderskoj konkurenciji radio sa takmičarom iz Sombora. Znači, dečko je čak i jedan element iz kate, znači, zastao, odradio ga je loše, pa se posle, znači, izgubio ravnotežu, pa to se kažnjava s diskvalifikacijom. Nebitno, svi su prošli preko toga i 3-0 za tog dečka. Nisam hteo da uložem žalbe, zato što u karate federaciji ne vredi da ulažete žalbe, prvo se to mora plaćati. Treće sudije, kad odluče, one nikad ne prelaze preko svoje odluke. Naravno da je i moja i od predsjednika bila velika odgovornost za tu decu, da im pokazujemo pre svega da se ne razočaraju. Život je pune pravdi. Mi smo bili maksimalno disciplinovani i nismo i onako tešku situaciju u zemlji htjeli da otežavamo tako da se gore bunimo, da pravimo neke probleme, ali smo deci objasnili da su bili izuzetno dobri i da su trebali da pobede, pogotovo Matej koji imao i šansu za medalju, njemu je ta pobeda bila izuzetno značajna da uzme bronzanu medalju, ali generalno sa izvođenjem kata naših takmičara i ja i predsjednik smo maksimalno zadovoljni. Angel Ivanov je u svojoj kategoriji uspeo da stigne do četvrtfinala i ostvario plasman između 6. i 8. mesta. Matej Andonov je uspeo da stigne do polufinala gde je izgubio u borbi za bronzanu medalju od takmičara iz Sombora. Inače, mladom Andonovu je ovo bio prvi nastup u karijeri na ovako velikom turniru kakav je državni kup. O nastupu karatista Caribroda trener Krstić kaže: Kate su bile odlične. Od početka kate preko kimea, ritma kate, forme, čvrstine, koncentracije, fokusa, znači svi oni kriterijumi za dodelu poena u katama kod nas su, što se mene tiče sad, a da sad ja verovatno pričam subjektivno, su bili odlični. Jedino što bi našu zamjerku mojim takmičarima je što malo treba da spustimo dubinu stava. Što je stav dublje, bolje ravnoteža, odatle se bolje izvode udarci. Međutim, to je finesa koja može da se otkloni na treninzima, nije to nikakva greška. Čvrstina, snaga, ritam kate bio izuzetno dobar i ja se nadam da u narednom periodu i Angel i Mateja se vinu u sam vrh Srbije. Imali smo impresiju od ostalih trenera da nam kažu da su bili izuzetno dobri i da i oni žele što je takva sudijska odluka. I nema predaje, naša deca su došla zadovoljna, srećna i Beočina, što je najbitnije. Karatistima Caribroda do kraja polusezone predstoji još nekoliko klubskih turnira, kao i polaganje za nova učenička zvanja juna meseca.